It-tlieta, l-espert li ġab il-Partit Nazzjonalista stess, Seaman, għalli proposta ta' power station taħdem bil-gas hija ferm aħjar minn power station taħdem bil-heavy fuel oil li jażel il-gvern għal power station tal-BWSC. Skond Seaman, power station bil-gas tagħmel aktar sens mill-aspett ambjentali, tas-sahha u anke effiċjenza. Well, again, I haven't looked at it in detail, but I would have thought almost certainly the gas solution. I'm out of my area here, but the point is that with gas, first of all, you've got much lower carbon emissions from gas. But secondly, you can build machines that are very, very much more efficient. Jum wara iżda l-Ministru tas-Sahha Joe Cassar imeri lill-espert tal-Partit Nazzjonalista u jgħid li l-heavy fuel oil ma jikkawżax il-kanċer. Heavy fuel oil illi qed jintuża kemm fil-Marsa wisq iktar fil-Delimara huwa within European standards u allura l-istudju qed juru ċari li m'hemmx a statistically significant relationship with lung cancer. Tarif moti fil-Parlament fil-ġimgħat li għaddew jikkonferma li fl-aħħar 3 snin 900 persuna li jgħixu ħdejn il-power station tal-Marsa u ta' Delimara mietu kawża tal-kanċer. Fid-dawl ta' dan, mistoqsi jekk jiddispjaċex mill-fatt li flimkien mal-kumplament tal-kabinett ħadd deċiżjoni li jażel power station taħdem bil-heavy fuel oil minflok bil-gas, il-Ministru Joe Cassar wieġeb dan il-mod. Inti kont dak il-kabinett li iddeċidejtu li minflok power station bil-gas, li iddeċidejtu li tmorru bil-gas, mbagħad iddeċidejtu taqalbu kollox u tmorru għal heavy fuel oil. Taħseb li kellkom issa tmorru għal heavy fuel oil jew aħjar mortu mill-ewwel għall-gas. Dik l-ewwel mistoqsija mbagħad għandi xi oħrajn. Jiena naħseb minna inna hawnhekk kważi 3 kwarti. U għamilna ċara bl-istatistika u bl-ispeċjalisti illi ma hemmx assoċjazzjoni ma' power station heavy fuel oil u kanċer. L-Ene Malta kienet ġiet immultata 177,000 euro u qed tiġi mmultata somma oħra ta' 428 euro kuljum minħabba li suppost il-power station tal-Marsa ilha żmien twil magħluqa. Il-Ministru Joe Cassar iżda baqa' jinsisti li m'hemm l-ebda rabta bejn il-kanċer u l-heavy fuel oil minkejja li ammetta li m'hemmx studju wieħed li jikkonferma dak li qed jgħidu. Sorry, ma nafx jekk hemm xi meta-analysis minn dak ma kienx meta-analysis. Meta-analysis hija analysis li tiġbor l-istudis kollha, ma ċekkjajt ma kienx hemm. Cassar qal ukoll li hu mhux tekniku biżżejjed biex ikun jaf x'qed isir biex jiġi żgurat li l-power station tal-Marsa taħdem skont l-istandards internazzjonali. Kien hemm bejn id-Dipartiment tal-Health, il-Ministeru, Dipartiment tal-Ambjent u l-MEPA biex niżguraw li l-Marsa issa taħdem l-istandards internazzjonali kif suppost. X'azzjonijiet ittieħdu? Jiena naf li kemm il-Dipartiment tas-Sahha kif ukoll id-Dipartiment tal-Ambjent li jaqa' taħt l-Onorevoli Mario Gallia, Mario De Marco skużawni, u kif ukoll l-Ene Malta qegħdin jaħdmu flimkien biex kemm jista' jkun inkunu 100% viċin. Basically, we monitor il-ħin kollu l-affarijiet u nimxu skont standards Ewropew. Tista' semmi li xi azzjoni partikolari. Naħseb dik hija domanda teknika li għandha ssir lill-Ene Malta, mhux hekk. Il-Ministru Cassar mera wkoll il-konklużjoni tat-teżi tat-tabib, konsulent u speċjalista tal-kanċer fit-tfal Dr. Victor Calvania li jikkonkluda li pajjiżna għandu inċidenza għolja ta' tfal ibatu bl-ażma. Apparti milli sab possibilità li min jgħix viċin tal-power station tal-Marsa għandu ċans akbar ta' kanċer fil-pulmun. Inti bħala tabib taħseb li dan għandu raġun jew le, Dr. Calvania? Ħanedilkom fl-istudji min jaf jagħmel ir-riċerka u janalizza r-riċerka l-ebda tabib qatt ma jgħidlek 100% għalkemm in-nies. Meta mistoqsi x'jaħseb dwar l-istudju tal-Eurobarometer li sab li l-Maltin bħala l-aktar poplu fl-Unjoni Ewropea li ħares lejn il-power station bħala sors ta' tniġġis tal-arja, Joe Cassar reġa' wieġeb dan il-mod. Jekk ma taħsibx li allura il-Maltin u l-Awċin kollha huma żbaljati. Naħsibx li hija kwestjoni ta' kux żbaljati jew le, dak għax jaħsbu il-Maltin, aħna hawnhekk preżentajna data ċara